Goeienaand van my kant af, is lekker om saam julle te kuier en ja, ek is so bly julle is hier so vanaand. Ons sê altyd kerk is nie net 'n gedeelte van jou lewe nie, dit vorm deel van die fondasie waarop jy jou lewe bou. Dis nodig dat jy met 'n familie wees as jy geïsoleer word. Man, it's not a good thing. Die vyand wil jy altyd isoleer, wil jy altyd op 'n plek kry waar jy nie geomsingel word deur dit wat goed is nie, waar jy ge-isolate word van hoop af. En jou perspektief bietjie kom jeopardize rondom dit. Soos jy gesien het, is ons besig met 'n powerful reeks genoemd The Familiar Stranger. En die persoon oor wie ons spreek deur die hele reeks is die persoon van die Heilige Gees. Hy is die derde persoon van die God Drie-enig. En ons sê altyd hy is die een wat ons altyd die meeste onseker is oor. So God die Vader, jy weet, jy kan bietjie, jy hoor God die Vader, okay, cool, ek het die idee, 'n paar vergeer, cool stuff. Jesus Christus, ja, aan die kruis gesterf, ons het vivid images van wie Jesus is en hoe hy lyk. Maar die oomblik as dit kom by die Heilige Gees, raak dit baie keer mysterieus vir mense. En die interpretasie van die Heilige Gees kan baie keer wees dat hy is 'n force, hy's net 'n kragbron, vuur, wind, al hierdie dinge. En dit is wat ook 'n gedeelte van wie hy is, maar die belangrikheid van die Heilige Gees is hy's nommer 1, hy's 'n persoon. Hy het emosies. Ja. Hy kan bly wees, hy kan gelukkig wees, you can grieve him. Hy kan frustreerd raak. Hy het 'n aroma om hom as hy sy teenwoordigheid binne in 'n plek bekend maak. You can actually pick it up in your smell. You can sense. Die Heilige Gees is 'n persoon wat elke dag met jou partner wat gesprekke met jou voer. Nou, die tema familiar stranger kom by die feit dat ons praat met die Heilige Gees wanneer ons hom nodig het. Ons praat met die Heilige Gees wanneer ons gou ietsie nodig het of iets kort, soos die werker in die huis. Weet die vroutjie wat skoonmaak wat ons laasweek oor gepraat het, weet sy doen wat sy moet doen. Jy weet sy is iemand wat jy kan trust en sy op 'n knoppie druk en help sy en was die skool goed en die was goed en jy by die huis kom is alles in plek en wara en jy ken hom maar jy ken hom nie. Jy weet wie sy is, jy weet wat haar naam is en jy weet wat sy kan doen, maar jy ken nie haar hart nie, jy ken nie haar intensies nie. Jy weet nie van waar af sy kom nie. Daai deel is bietjie lacking. En dis baie dieselfde. Weet, doen 'n ding hier, doen 'n ding daar, doen 'n ding dat, maar ek ken nie sy hart regtig soos wat ek veronderstel is om hom te ken nie. So in hierdie reeks, op die einde van die dag, vertrou ons dat jy, nommer 1, dat jy hom sal leer ken, dat jy hom sal lief hê en dat jy hom sal experience in jou lewe meer as nog ooit tevore. Amen. Baie keer sal jy gaan rond na kerke toe en mense sal die beweging van die Heilige Gees gaan uitsoek. Ons sal gaan kyk, waar val die mense om? Waar is die genesings? Waar loop die profetiese woord sterk? Waar val die vuur? In daai kerk, Jesusie, maar die Heilige Gees hardloop wild in daai kerk. En dit is goed as dit gebeur. Dis brilliant as dit gebeur. En dit is 'n manifestasie van die heerlikheid, the glory of God coming on someone, moving in the place. En die anointing breek die yokes en ketangs en bondages en al die stuff en is regtig great. Maar dit is nie al hoe hy homself manifest nie. Dit is nie al hoe hy homself bekend maak nie. Laasweek toe eindig ons met die vraag: wat sê jy? Volgende praat ek met 'n vrou. Wat sê jy vir 'n vrou of vir 'n man of iemand wat kanker het? Wat in 'n stoel sit en chemo kry? Nou raak die gesprek bietjie anderste. Want die woord sê dat die Heilige Gees is altyd met jou. Moenie vir my sê hy is nie daar nie. Moenie vir my sê hy doen niks nie. Don't tell me he's just there doing nothing. Wat sê jy vir 'n ou wat bankrot is, wat niks geld in die bank het nie? Staf het gebeur, ingedoen, korrupsie, ek weet nie, politiek ingekom, en daar sit jy met niks geld in die bank nie, jy verloor alles, jy het 'n vrou en kinders om vir te sorg, waar's die Heilige Gees nou? Want ons praat lekker, groot, lekker, great Here, ervaring, maar ons ken nie die Heilige Gees se stem in tye waar dit glad nie sin maak vir jou nie. Ons ken dit nie. Vanaand wil ek vir jou sê, die Heilige Gees begeer.
meer wat jou moet ken as om jou net te bless, for the sake of blessing. En ja, jy het baie blessings en baie, of kom ek sê, baie gebedsversoeke, baie stap waarvoor jy die Here vertrou. Cool, nou kry jy dit nou wat nou. Ons moet sy stem begin leer optel. Ons moet begin hoor hoe klink hy. Want vir daai persoon wat in die kankerstoel sit en chemo kry, God is busy teaching them. God is busy opening up their eyes. He's busy maturing them. He's busy showing them what life is really about. Jy het gedink jy verstaan lewe tot jy in daai stoel sit en hier kom die Heilige Gees en hy breek 'n dimensie in jou lewe oop wat jy net sou kon sien deur te gaan wat jy nou deurgaan. Vir die ou wat bid vir finansiële deurbraak, is daar onder die persepsie dat wanneer die Here my bless, is dit 'n teken dat hy is lief vir my. Wat as die Here opsettelik goed van jou weerhou? Goed wat jou vlees wil hê. Goed wat jy honger is vir, goed wat jy dors is vir. Wat as die Here opsettelik hierdie goed van jou af weerhou? So that he can teach you what true joy and true happiness is all about. Wat as die Here jou deur 'n proses vat in die lewe, die Heilige Gees waar hy alle distractions van jou af verwyder, al die riviere in jou lewe opdroog, wat jy op staat maak voor, dat jy op 'n plek kom in jou lewe waar God, die Heilige Gees nie net meer een van jou opsies is nie, maar waar hy jou enigste opsie is. En ek sê vanaand vir jou, die Here, vanaand net toe ons daar worship te beleef ek hoe die Here vanaand ons wil kom refine, hoe die Here nie okay is dat ons 'n dubbele standaarde worship lewe nie, want dis net so, en jy begin weer ander goeders te idolize. En die Here wil goed kom verwyder in jou lewe wat jou wegvat van hom af. Ek wil vir jou sê, die Here is nie okay daarmee wanneer goeders jou wegvat van hom af nie, amen. Hy is nie okay wanneer jy soeke het na earthly satisfaction. He does not want you to go through those things, because it will not satisfy. It will not satisfy. And God doesn't want you to be cheap happy, as dit even 'n woord is. He doesn't want you to have cheap peace and cheap joy and little money. He wants you to have true joy, a peace and a joy that only the Spirit of God can give you. En dit is nie 'n tipe van 'n gevoel wat net 'n happy-go-lucky gevoel is, wat 'n hormoon is wat afskei in jou brein en jy voel, jy, en môre as jy weer depleted nie. It's a joy and a peace that sustains you. Dis waar jy wil hê. So vanaand wil die Here jou kom redirect. Hy wil jou kom terugkry na hom toe. Remove the distractions. Miskien kry jy nie die deurbrake wat jy vertrou nie vir 'n rede. Maybe God is drying up rivers so that you can come to the river of life. So, the Holy Spirit has always been active on the earth. He is the very Spirit of Jesus. The Holy Spirit is God on the earth. He is not just a mere miracle working power. He is a person longing relationship with you. He's not just the fire from heaven. He's a friend to you. And when he comes, sometimes he comes in a whisper, in the waiting, in the resilience, in the seasons of burnout. Dalk is dit die kere wat jy die Here die meeste gaan ontmoet. Tye wat jy dit nie verwag nie en dan sy dae. Ons het gesê die woord Heilige Gees in Hebreëus beteken ruach. It means life, breath, fire, water, wind. En God vorm vir Adam, vat die liggaam, and he breathed ruach. He breathed the breath of life within the body of Adam, and he became a fully living being, spirit, soul, and body. Nou wil ek vir jou vanaand ons core message, ons core skrifvers kom uit Johannes hoofstuk 7 uit.
sorry as ek sit, staan, ek weet self nie hoe om hierdie te handle nie. Ek weet nie of ek moet sit of ek moet staan nie. Ek voel ek kan nie sit en preek nie, so ek gaan maar die hele tyd so. Kyk maar net verby dit. Amen. Johannes 7 is die vervulling van Ezekiel. In Engels, Ezekiel. It's what's been prophesied by the prophet Ezekiel. In chapter 47, 48, sien ons hoe hierdie ding in vervulling kom, Johannes 7. Hulle is besig met 'n fees. They call it the Feast of Tabernacles. En in die klimaks van hierdie fees staan Jesus op. And he shouts with a voice, I am the living water. Whoever drinks from this water that I give will never be thirsty again. Hoor gou cool is hierdie, vers 37. On the last day, at the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, it is beautiful, rivers of living water will flow from his heart. Johannes het die need gevoel om vir ons te verduidelik rivers of living water. Hy sê when he said living water, he was speaking of the Spirit. Hy sê daar gaan 'n tyd kom waar die Heilige Gees jou gaan volmaak en strome van lewende water gaan van binne jou afkom. En hierdie water wat van binne af jou gaan kom, gaan jou dors les. It's going to quench your thirst. En jy gaan jou appetite verloor vir fisiese goeders. Die dinge in hierdie wêreld gaan nie vir jou aantreklik voel enigsins nie. It's not going to draw you anymore. En toe hy hierdie sê, toe vervul hy daai profesie wat Ezekiel gesê het. Nou, 'n bietjie backtrack oor Ezekiel. Op die ouderdom van 30 jaar oud, Venus is 30, ons het laasweek ook gepraat oor 30, ek dink daar was 'n anointing op die ouderdom van 30. As jy 30 is, die Here gaan jou anoint, okay. 30 is hy deel van die Israeliete, wat uit Jerusalem in gevangene gevat was Babylon toe. Julle ken daai storie, ons het al hieroor gepreek. Nou kom hy in daai plek in, en God ordyn hom as 'n profeet, en ons het al hieroor gepreek, en hier's hoekom. Ezekiel was ordained a prophet of God, raised to condemn the king of Israel, because they started to worship other gods, and they broke the covenant they had with God. They turned their back on God and started to worship idols. Dan net daarna, volgende hoofstuk, vers 8 en 11. Vat God Ezekiel in die gees in, en onthou Ezekiel is nou in Babylon, en hy vat hom in 'n visie in en sê, ek vat jou terug Jerusalem toe, ek het so pas die tabernakel, die tempel verlaat, en hy wys hom 'n visie waar die teenwoordigheid, die kabod, the glory of God left the temple, because they turned their backs on God. Hoofstuk 33, kry Ezekiel die nuus, dat Jerusalem het offisieel geval. It was not good news. This is what he prophesied. And it came to pass. Toe gaan ons verder, vers 37, vir die eerste keer hierso, vanaf vers 34 of hoofstuk 34, wys God vir die eerste keer vir Ezekiel 'n bietjie hoop oor Jerusalem. And he shows him the Messianic king. Hy wys hom 'n koning wat gaan kom, 'n koning wat alles gaan nuut maak. En in vers 40, weer eens vat God hom in 'n visie op en sê hy gaan 'n nuwe tempel bou. Maar voor hy daarby kom, vers 37, hoofstuk 37, ek weet nie hoekom sê ek altyd vers 37. Hoofstuk 37, vat God hom in hierdie valley in. He took him up in the spirit and showed him a valley of dry bones. And these dry bones were the symbol of the spiritual state of Israel. Dit was die geestelike kondisie van Israel. They were dead in the spirit. They turned their backs on God, they were dead. En nou vra God vir hom, can you prophesy that these dry bones may come to life? En hier is die gesprek wat hulle gehad het, vers 4. Then God said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord. Listen to the word of the Lord.
This is what the sovereign Lord says. Look, I'm going to put my breath into you and make you live again. Breath, ruach, spirit. I will put my spirit in you again. Net daarna begin die bene vleis aan te kry, ligamente aan te kry. Vers 9, again, then he said to me, speak a prophetic message to the winds, sons of man. Speak a prophetic message and say, this is what the sovereign Lord says. Come, O breath, forth from the four winds. Breathe into these dead bodies so that they may live again. God het in Adam se nostrils en sy neusgate ingeblaas en he became a living being. They died. En God wys vir Ezekiel hoe hy besig is om alles nuut te maak in hierdie visie. Vers 13. And when this happens, O my people, you will know that I am the Lord. I will put my spirit in you and you will live again. En God wys hom met die visie. Net daarna vat God hom weer op in die gees. Kan jy dink, Here, hy is heeltyd in die gees. En God wys nou vir hom die nuwe tempel wat hy gaan bou. En soos wat God vir Ezekiel hierdie nuwe tempel wys. Jy onthou wat is die nuwe tempel, né? It is not a building built by man. It is your very body built by God himself. Hy sê, God showed him this new temple he created. And as God was building this temple, the kabod, the glory, the presence of God came back. And dwelt in this place. And out of this new temple came forth a river, a stream of water. A river that produces life. And then he saw this river flowing to the Dead Sea. Die dooie see is die dooie see genoem vir 'n rede. Dis sout. Dis dood. Nothing can grow there. But this river of life flows to this Dead Sea and caused this Dead Sea to produce life. And from this river of life kom bome en plante en allerlei dinge begin te groei en die heerlikheid van die Here manifest homself binne in hierdie stroom van lewende water en die mense vlak tot en met al hierdie dinge en is hierdie beautiful prentjie van waar hierdie stroom van lewende water uit hierdie tempel gaan uitkom. Nou het julle die prentjie. This was all a prophecy. Nou Johannes hoofstuk 7 is hulle besig met 'n fees. The Feast of the Tabernacle. En in hierdie fees het hulle dit wat Ezekiel gesien het gebou en dit gemimik en dit genaamaak. En dan die priesters, die hoofpriesters gegaan en hulle het water gaan vat en hulle het dit uit die tempel uitgegooi, laat dit hardloop uit oor hierdie water. And they tried to create this river of living water. En dan wanneer die water van die trappe afloop, dan begin hulle te bid en dan begin hulle te vra, Here, gee vir ons hierdie stroom van lewende water. En toe hulle dit bid, dis toe in hierdie presiese oomblik wat Jesus opstaan en sê, hier staan ek. The one you have all been praying for, here I am. Whoever comes to me and drinks from me will receive the everlasting life. And you will be sustained by the living water that quenches your thirst. And you will never be thirsty again. Hier staan hy reg voor hulle. En hy vervul die profesie wat Ezekiel gesien het, jare voor dit. Hoe cool is dit? Nou, die volgende gesprek in Johannes hoofstuk 4, loop Jesus aan hierdie Samaritaanse vrou raak, hy het haar sprus raak geloop, nie mekaar gelike nie, en sy is besig om water te kry uit die put uit, julle ken die storie. En Jesus sê vir haar, ek het beter water om vir jou te offer. Vers 13, Jesus replied, anyone who drinks this water, the water that I give, the water that you have, will soon become thirsty again. Weer eens, hierdie is water wat die wêreld het om vir jou te offer.
Dit lyk baie aantreklik, maar môreoggend as jy opstaan as jy weer dors. Vers 14, but those who drink the water I give will never be thirsty again. Hier kom het. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Familie, ek wil vanaand vir jou sê, ware vervulling gaan nie van buite af kom nie. Dit kom van binne af. It does not come from the outside. True fulfillment comes from within. Come on, amen. Wanneer is genoeg? Ek gee nie om as jy baie geld het en ons purpose agter dit nie. As long as that is not the goal for fulfillment. Die vyand kom en hy deceive jou met ander tipe riviere en sê drink van daai rivier en jy gaan jou dorsles, drink van daai rivier. Vir van ons is dit geld, vir van ons is dit ons werk, vir van ons is dit alle ander goeders. It's not going to quench you. The living water flows from the Holy Spirit and produces fruit effortlessly. Nou sien ons hoe hierdie bome bonatuurlike vrug dra, hierdie bome wat geplant word langs hierdie rivier van lewende water. They produced fruit effortlessly. Ons wil lees daarvan in Galasiërs 5, dit is nie op die skerm nie, maar hierdie is wat almal begeer. Die rykes, dies wat baie geld het, en dies wat min geld het. Dies wat siek is en dies wat gesond is. Dies wat in 'n Golf Estate bly en dies wat op die treinspoor bly. Ek wou nou nie 'n plek sê van net nou bly daar. We're all after the same thing called happiness, joy. But this will not come from the outside. For the Spirit within you, the stream of living water, will produce within you peace and joy and love and kindness and goodness and patience, long-suffering, self-control. Jy kom op 'n plek in jou lewe waar jy vrug dra, ongeag hoe jou bank account lyk. Come on. Jy kom op 'n plek in die lewe waar jy vrug dra, you are full of joy. Ongeag waar jy werk, wat 'n kar jy ry, it's irrelevant. Jeremiah 17, verse 5. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans. A river that fails, a river that dries up. Who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. That says they are like stunned scrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness, in an inhabitable, hoe sê mens dit? Inhabited salt land. Uninhabited. Daar het ek hom nou. Kan ek aan 'n klap kry? Yes, ek het nou hard gewerk. Uninhabited. Vers 7 is powerful, hoorie. Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. He say, they are like trees planted along a riverbank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Wow. Dis hoekom as jou besigheid aan God behoort, is dit irrelevant wat in die ekonomie aangaan. Come on. Dis hoekom alles kan om jou uitmekaar uitval, maar jy sal nie. Because the river within sustains you. That river
never runs dry. Alles in hierdie wêreld om jou gaan uitloop. Kan ek dit weer lees? Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Hallelujah. Stop looking outward and start looking inward. From the inside. From the inside. From the inside. Hier's wat sonde is. Is hulle reg vir hom? Kyk, nou staan ek op, want hier kom 'n ding. Ek weet nie hoe om te staan nie. Sin is just an attempt to be happy. Dink gou daaraan. Sonde is net 'n poging om vervul te wees. Why else would you sin? Hoekom anders sal jy sondig? It's because there's a void in you. There's a thirst in you. There's a hunger in you that this world is not able to satisfy. En as jy agterkom dit satisfy jy, dan gaan ek nog 'n bietjie dieper. Nog 'n bietjie verder. Tot jy op 'n plek kom waar jou hele lewe stikkend is. Because of this pursuit for fulfillment and for joy. Dink gou, hoekom sal iemand 'n alkoholist wees? Sal iemand vir die lekkere alkoholist wees om sy familie te vernietig? Nee, kyk na die hart agter dit. It's an attempt to be happy. Hoeveel mense, jy kan op die straat ook gaan en vra hulle, hoekom drink jy? En sê, sodat ek vergeet van my probleme. Draak selfe ding. It's just a momentary thing for me to escape hurt and pain. Enige addiction. En jy weet wat dit is. You're trying to fulfill a void and quench a thirst that it's not able to do. But Jesus says, come to me, and I will give you water. And if you drink from this water, you will never be thirsty again. Die saying gaan so, God cannot fill a person who is full. He cannot fill a full vessel. As jy baie brood geëet het, hoe voel jy? Vol, jy het nie plek vir nog iets nie, bloated. Jy verloor jou appetite, ja? Dalk nie vir chocolates nie, maar vir alles anders. Jy verloor jou appetite. En dan gaan begrawe hierdie chocolate nog binne in die brood ook. You cannot expect God to fill you, but you keep on filling yourself with the things of this world. You cannot expect God to come through for you for miracles, but you keep on drinking from the rivers of this world, thinking it will quench your thirst. Is julle met my? En so dalk vervul God, of dalk beantwoord God jou gebede nie vir 'n rede. Maybe God wants your rivers to run out. Maybe He wants to strip you from everything so you can come to the river of life. If you want to be fulfilled, come on. Selfs even in jou eie besigheid, it can become a river for you. And you're trying and trying and trying and trying and trying. 'n halfuur in die teenwoordigheid van God
kan baie meer vrug dra in jou besigheid as 40, 50 ure se labor in die week. To make money is not supposed to be a struggle, amen? It's supposed to come easy because the river of life sustains you and supplies all your needs. Remain in the river. Remain in the river. Kan jy saam met my staan vanaand? Remain in the river. Die Heilige Gees wil die void in jou kom volmaak. Maar hy kan nie as jy aanhou drink van ander riviere nie. You cannot have both. You cannot serve money and Him. You cannot serve people and Him. You cannot drink from the world and drink from Him. He doesn't want to give you cheap joy. He wants to give you true joy. Amen. As jy vanaand hier is en jy wil van hierdie lewende water drink, as jy vanaand hier is en jy is moeg gesoek na vervulling, wil ek vanaand vir jou vra, kom vorentoe hierso, kom staan hier voor en kom lê al jou dinge voor die Here neer. Kom ons gee jou lekker aan 'n klop. Come to the river. Come to the river. As jy vervulling soek, kom. As jou besigheid nie goed doen nie, kom. As jy dit nodig het in jou liggaam, kom. As jy 'n leemte, 'n emosionele leemte in jou het, kom. Come to the river. Come and drink from the river of life and you will never be thirsty again. Kom. Let your thirst be quenched tonight. As daar addictions is in jou lewe, jy weet wat dit is. Come. Let God take it away. Let Him fill you. Ek het nie 'n kruk nodig nie. Ek kan loop so. Watch it. Die Heilige Gees is hier vanaand. Kom ons steek ons hande uit. Let's honor His presence right now. Father, we thank You for Your presence. Holy Spirit, we welcome You in this very moment. We glorify You. Holy Spirit, come and have Your way right now. I pray as Your Son, Lord Jesus. You say in Your word that You are the one who baptizes in spirit and in fire. And You say, Lord Jesus, that if we come to You, if we come to the altar and lay down our lives for You, You will give us of this water that quenches our thirst. And so, Father, right now I pray that You would fill every need to everyone standing here in the front right now. I pray right now, Jesus, fill them with Your presence. Fill them with Your Spirit. Holy Spirit, come and breathe new life onto their lives. Come and breathe new life into their bodies and make them come alive again. Shall I prophesy to dead spaces? Shall I prophesy to barrenness? Shall I prophesy to dead bones? And I say, come alive in the name of Jesus. For almal hierso, for everybody who struggles to fall pregnant, again I pray for this. There will not be barrenness in your womb, but life will come forth from your belly in the name of Jesus. Father, I pray right now for any addiction. I come against that spirit of manipulation, that spirit that caused the addiction. I curse it. Your time is up. I strip you from all your power. Your time is up. And so, Father, right now, I break the power of any addiction, pornography, alcohol, cigarettes, whatever it might be. I break that addiction. Be loosed in Jesus' name.
And I pray by your Spirit, will you now come and fill that void that only you can fill, in the mighty name of Jesus. I pray, Lord, will you blow on them by your Spirit, in the name of Jesus. I pray for those bank accounts who have run dry, those businesses who have come to its end. God says, for that was my work. You have tried, you have sweated, you've had long nights of stress, long nights of anxiousness. Will you be able to meet month end? For only now, from this night on, will you see rivers of living water flowing to your business, bringing in business, bringing in new work, and effortlessly you will start to see things grow in the name of Jesus. Vader, ek kom bid vir liggame. I pray for bodies that are broken, bodies that need healing. Father, you know exactly what is needed in every body. You know where the healing needs to take place. I command your healing. I release that power into those spaces right now in the name of Jesus. And I say, be healed according to the finished work of Jesus Christ on the cross. Ligaments grow back. Brain be healed. Spinal cord pull back. Ek praat met die maag, ek praat met die lewer, ek praat met die pankreas. Is iemand hier vanaand met pankreaskanker? Is iemand hier wat jy het pankreaskanker, jy het kanker in jou pankreas? Waar is jy? Pancreatic cancer. Come on, God wants to heal you. He wants to bring new life to that organ. En dis kom is die, waar is jy? Father, we come to you tonight and we drink from you and from you alone. We submit our lives to you, Father. We worship you and you alone. Come and strip us from everything that keeps us from you. Withhold from us everything that restricts you. Holy Spirit, come and have your way. Holy Spirit, come and lead us into places we could never lead ourselves. We worship you in this place tonight. Father, I pray as we now go into worship, I pray, Lord, that your Spirit would fill us. I come against depression and anxiety, Father. I pray even for that to be fulfilled right now. In the name of Jesus. Amen. Kom ons bly voor. Amen. Kom ons gee die hande klap. Yes. Kom ons bly voor. Kom ons bly voor. Ons gaan worship. And I want you to worship out of your inner man. Amen. Kom ons worship. Dankie. Dankie band.